was young for me, Diana. I could see Jabra. I make I would say program with a special, ya packaging, special, and your day, Bram, and any penny be you come Senior amount for a share. I will gun her. Movies a cuckoo dam amount for a share. Ye who stars in be brave, and son will be baby movie mustar. Now you'll be a director. Na unfiti preoccupant be a movie director. Embejidin, said the papa agidin e Ghana han. Yangupa fan so at the stars are who to be brave in a pia bunting. Yenim stars no, may new quaya or more far some by. In Pempiana, Kokumenu ye interview, abati, my director, John Sajamai. Yamishan be brave, and your one can come in your star. Won't stars I can see be mamma say one more can be. Kofo bebree eboni din enso nanim eni camera ene ya twena ba ene betwetwe nkomo aya na ade ba kwa ya na ye mareho bebree ni say obi won ma na brabo ehya ase enkoye challenges e ba na obi atata yenko no drugs unum wie ma wadwenwen so te unum ensan ma wadwenwen na wo mo de atata obo hunan nyoma na enkoye ahya se afid ni wie kwa na ye basa Osna nyoma nkoye man sao. Beto ye ni kakran. Enene wodum pempen so a wodri. Ena yebo kokuma ndi ahwan nimu. Na da Roma ni Yankopon da Roma. Ena odi peja sa stars ya dabo nkofo bebre. Ono ankasa wo ha. Ye hwe bebi o sha ase. Ene pempen so Yankopon di na ba bedru. Ogoro awasi. Champion director. Awasi. Ogoro yen sha ase emfiri ebra obewura movie industry. Kwa be na fa so bewura. Ahwefo ne watifo me da munyina sese awam sa akonya we me wura sinimu enam kwa me wusu ansanso na mba bewura sinimu after SS because school Kumasi High until after SS no on say oti wiase a wo se ohunu hawa enyemasi ko fi no hu say me wo SS ne kra no how na parents no esi pushi wadisua ansa na we out the bed am to am say perception time ko university what you say ye start wo SS na say wo free way ni ye twefa ye bo a wo we SS a on how ho say wo koye o SS na say o tertiary asa akọ based on e be afia wo free nti at the age of 17 18 be SS no na ma dwen nyan say movie adwuma na say like camera ankasa no mani je ho camera ankasa mani je ho lucky mi bana papa nso obi wo fia na ye de ye rehearsal like I say ye me hwade bi o TV so na say me hu say we o me ye ne say na me de camera si wo na me ne me wo fa ba ko ye ji ye penti I say ye fe no wo fa na me nua boy ba ko na me ye bi nti afi we SS no me ka tia wa say o me studio ma me like photo studio e man po bi ani twa pictures but na me pese me come nim nya se nya ho ne picture no me hwe na be o be twa picture me hwe ya na me so me ye bibia na me de me life no toto mo modi kan aye say adwuma no na ma hwe o mo level mo tum de adu me hwe am se Ghana hapa photo studio ni ade no enquest sa camera no so me ji wan pese me come nim nti we no mna papa eye adwuma bi pavement omo je pavement papa o machine o di trebins no boys omo me adwuma nti me we na me say on fa me nka ho metumi aye onu ka no se me ntumi on ka se metumi aye could you say within 2 weeks me hunu twa ehunu hyehye ka fa so anya hwe ko no onu boys na no wo ye no me ko ye na akatua ni sha na me jai na me say di we kura no nya dia din bebre o nti me ne boy no ye ko ye na tai no ye ne oboase pa o mo ko gi adwuma bi oboase ane ye nkofo e fie be 5 ye fie first one we ye na mka che guy ni say ya o ma me nyane me hu so obre ase on na be leader on na hye ni nyina me brenta me ka no ni me say me pese me pave me we
ɛwɔ because se me mankase metumi aye nti ma menye na me se me hu so wo bre nti ma menye bo aketua de me nka nche papa se na me ye nti wo de wo ma ana ye sha ase nti ye ya na maka nti ma menye ha nkusia na hwe na ma ye nti afi ne ba 4 days no anopa ye sorry ya mo be ye yi nyina wie na Jones me ba o okakodi be 3 hours omna na ma hyehyɛ se animu a wo ma hyehyɛ ni nyina wie na mo de ka afa so na bibia e kama nti papa ba boase oba boase no be ina me se omu nya aka se Jones de me de won koto wo mo no Jones de so no atumi ye o ase me boa ase wo ntumi na me se aha nyina na me se be kyɛ no be am hyehyɛ na ka be pake wo ho na ka na se atu wo hu se be bia atum adwan yi se ne ya ka afa so abon se honom no ase honom na me mbisa because school me visual art nti art na nkasa de na o mani so a je say how me design atum ni ala de na metumi e di mu a na papa kwa abuchi kwa Canada ela mo se movie ni nso adwuma no asa ya fi no mutumi kwa me wuso ansam ye bi na ma kwa me ne kusia pepepe kwa me wuso ansam ni omo ye sata mo ma ye astimo ne sa omo ne Nigeria collaboration no ma ye ena me fa ka data na pavement nso abegu na se asa na abafo ntina enti say ena me fa ka ko GBC onum Kumasi de no me ko na mo se me hwe wan se me hwe kwa mo su ansa data no okay news ko me tis okay news na me se ne ma me ko data no wi a say news no mo kan wi a mo sa yi program be 3 hours ena mo se me hwe wan na me se kwa mo su ansa na mo se woni se me ba ho na me yes man na me ka se ai ko me ka se da bi a me ka se ne me nko na me nyina mba na me mfre no na be ye long way am so woni se me ba no o ka tse o tamwa o be pon de na me se ai tam no kan me ana me ba wantem no me ka se me ntrase ti me trase ma ni program nyina wi o ye wi na o ba ne se ka che so o hwe me enti ga na o to ne se nya na ase wo ni se no ma fi ga ne kra am se boss mpacho me so ye movie ebo sa time na okoshia no de film ni ade koshia na wo mfie be se o na me wie school a na mo 19 na me ko 20 enti me ne kasa ye no on so tinani mame e me fa ne kransi ye o tinani mame pa no kan se movie ne de ono ye friend no aye bi nyon na ye producer o data me nim producer me nim obia na o kire me se Aduana Hotel Stadium onum e ho na Miracle Films ehia ntu ko register no be member na so mo so do afa entity mu a na se o be member ndi se me pede a me nko honum ena me si okay me ko honum o kire na mdana se no se me ba o mu hia Saturday anwumre enti me ba e bia me ba obi nye de bia na oba ho ba oba ho nko ade a na ma prompt no se me na me ba o because nipa ibe ni o mkasa o phone so ne yi am simple chomati enti Sunday Saturday and Sunday no mu enti Sunday na me call ye no mankoto ono enti na koye ono na amba hosta enti we ba no awrem be na ma betina wo bi wo ho no meti wodi senka nko ba ya ma chia no de mawrem ono de wrem di at least no enti omu nya ya na mtisa omu start omu ye hweza ena me rem ena kimbrenya ebusa me se akrachi hu hada ele no first time am se mpacho kwa me uzu asan ka se membra cause na ma ho anye ha ne ka se oye ho yihia wa ha se kwa me uzu asan ka se membra no oba eno no so ono ka kire me se otumi ba nto no ehera nye eya se data mo star ntinya dia de bi oba nto ka so o se membra no so e woni trance na me trance no me ye reza nya wie nti loko mu wie na o mu se ehefo na ye first ifo se bibiri ba first time ba o mu no e ba no o mu ne o mu a o mu no mkasa no na e ba nti o mu ovim tom kan na mpija me nsa
ɛnom kyerɛ sɛ okay aha yɛ miracle films na yɛkɔ akɔtwa film bi si enti ɔmɔ register yɛ no so am register nti mfa wo nko bi that has ne kɔtwa no bono side ho Techimai side ho asɛm ɛna debi no was epic movies be through kɔtwa that time mba pani ha ata me nya dwuma bia registration am nyes kan fintua ba me head up me bo modern ko po besia o be register o de obi di wachi like pani bia in case bibi ni a omo be because I don't say a movie adwuma na wo ye mututu kwan bibia atumi si manya pani bia amba wan kan kire pani bia say wo nya pani bia amba because now ma me wo me ma me ano wo no nya me ma me na ti na me step mother na ti ena me step mother no nyesa ngi bia nko ma ba movie adwuma na nkasa no papa no papa e sofo no mani nya ho enti reza na me di kan call ye na me ka che so ma call reza no face e de ma me no ba mu se nya de e be di machi ena me mpese on se sene isititi me no me mpese me create problem e o fie na me sound ma kom ma me ho na ma me di machi ko adweme na ma me badwen se bia me se bana kwa mpese obekọ enti ena ma be friend because ono na ono ne ti ade enti na ono wonko na obe friend questions be ba ho enti me call ye no the registration do mo je no mka se me pani bi mra ti pani bia nko na mo koye se mo kwakotwa na se untumi nko bi na mka se me ko bi aka cho se untumi nko bi but wa kasa so se obekọ bi akwa be na fa so akoy na mo she da ye bekọ ma ye cast no ma ye nyina no medi nka ho because o pani bia me kan se bibi ni a na Danny studio no bia de ne bag o bag bo so mkodi 2 weeks o bia de ne bag no mo ba no de akogu ba kam na me bag bo machi mata de be phone no o krefi ai ne me krefi se ma me ka che ma me no me se ma nan se o baby am ko ready style no mo se mkotwa movie bi nti me ko bia ba ono nim se ye kumase ya nti omo paki ne ma ni nyina wie ye no na you production manager and your director and your executive director no ba Miracle Films ona na director no and o say production manager or executive producer nti production manager no wo ho nti omudi nkomo na de mu en say director no Miracle no betum ga chewe say kofuka no na PM sutum ga chewe say o kofuka no afi ma hu say metumi afa ho ko me ka chewe we say Miracle ka se me mfuka na oni problem and am ka che Miracle say PM na ka se me mfuka na oni problem se Miracle no aso anim so enti ye kasa na Miracle tu ne ka so odi kan no isu BM bi no tu ne ka so odi kan ti onye ne ntem no mra omudu filling station omuntu fuel no omuntu nsuo ni ade enti onu tu ne ka na me gina ho na PM na say na wo ye dey because no more omuntwa bi nyina akọ oma ya mum di obi obeba ya hyense 2 days no aba ka ba be fom aba no so jina den I say oh that ka say me mfu but na me twen say be ka say no na for that as for jina o den o kan ya na msikai afa say o tu ka no ko twen o mo e wo kwada so filling station bi a ono na be fele obetua nti ye duru honum aka ne ka ne si wona me me pra ka ne pake ya na osifi ne ka ne muso obaka ne afine mesimi trase oso ni mobia one ne ko bia so na ye pani nti oni mobia one ne ko ena oni mru a wo be ye o ti ase na me ye director na me nti ase se de ohunu nipa ni nyina nti oba hu no se na wona ka se fuka no Loki na PM no so akowura mate ono no so to eniema na eso onto no na me kache PM ni se me kokwada so me free kwada so side wona eba nti o se na me mfo ne duwa no masi o se kache me mpase no kana me nti ase se ne ye yina pese kutwa sini na mpase me se not when say oni me pani bia asem ba sisi ana se accident bit masi
bibia betumasi yare wo ho betuma bo no wu at the same time ne aka say odo akwaji schedule kra na afi wo parents na say wo family na be hold responsible say wo no ye ono na ekun nti beginning na menti ase ndo ka no say me mpa asem no koe eno sa akofo ne ka otwetwa ode ma we ni sika no fo ne ka no puha enam sa afo ka boa kra ntwima kra ni ade ni wom oti won say asma ye kenyina kyeresa abrabo determination so oni baby apese okon baby apese okodura edutem ya challenges na beba no anya ade a ebe obam na si ukwan obre pie ni wiase challenges enim oya ope yasema wo ka baby no ofroban even the first time kwampo na okọ trip ni bi no na nya easy ma no that ye ntwa enkomodies enti ono no tu ne ka no anam say kai mefo that time say do kwada so ka so bisi kwada so am say mefo na me da busa PM ne say PM so nim komo e course me ne miracle forms because ono no data no she Martin inside it no ba na say I from high bejina we bia na no so ono so fra kra na buy ono nim head anim ha ndi driver no na de eko ba onye sure because de betu bia ya to awie na me say rally me das fit me say krumo na bejina me nya hu krumo so dia mini problem and you two car and I'm lucky almost at jama and I feel our can say omokono I feel say me fam hunyima na one we don't ko jima say opre o cry it say that I say unkubi na aye dey and me di me hujimu na dan ade etikani ntimdim hoji mu na me ma anwom ba ko so mienu na say hey we me boy ati we me boy ati high school that time free high school na ba pressure no wo hye mo intekoni ade a nti oye no say me boy no ati una be lead jama no ati say rade ya afa ene ene fifire tim ma bre kura na say me peja nwom sometimes we top star pa Daniel Adelian we top star pa organ oba kokko ona na elidro na ye obakoko that time obakoko ahetiama nti no a top star they say that time there to ka say we boy na manya areshimu bi o say at least manya obi ba ko a at least betuma suma so mu ache no ya na ndi jamana na amamfo dakura na me hye and from Kumasi to Techiman you drew honum afi you drew as a room room omo the mattress near the adekoi your production managers assistants no omo no enya full bed near the adinti bi wa mom one room no mo nyina ko share room no yebo wedding obi PM plan list to yebo din no be fa fum ne a room 3 yebo din no be fa we no afina omo bo afina me doji na mraka wo ho ntia me sa doji afi mraka hum no say krachi na wo say do ha ansi wo so pacho me ka cho me say omo ka say Wednesday ka ba be fa nipa ne bi ba na me nim say ba bia me ntumi nko honom no time no nti me say me ba me fa ka ba street ntia me say me hu krum ha no no say dia sam because you draw be 6:30 to 7 to say dia sam be da he am say me ba me ne uma bia kasa say me da ne fie nti no so ba say sia no o be pass mama mi o ka chi frako afi frako na ma yedin na no say go bag bom chi na yedin na me gina wa e ka esu amensu afi me gina odin ase me kwa ma eluza se me kopa se me frako Kumasi abresi ni na me kra fie se me betwa bi no me ntumi antwa bi me nko adiasa afi no kasa no ne PM na benya issue se nipa no mdo mo ba won ne man konti o se mfa we mra si no ne stars ni bi mpanimfo de wo mu no ebi kasa se ade me nka se munye si ama munya mamfa mo pe asemba si a afi na me echi na si but enya wo kra na me so me hwe enti o kasa sana Daniel epi bonus ena me boy wo join dey am say me ko pe baby next time up mamba no say na do ni mu hada na wo free ha na am say there bi na ye wura mu no me ka tire wo ma bi a mo ye opposite wo hotel no
say meba wo sisia na o si yo no so na ni age say o ka sinifo ho na so beba ho say wo ye there say wo ye there won e header enye yi no so ko akwa there na so me o ka che na kama da ho na director say me nko ata se me nko nti me o ka che na kama da ho no na isa no pa me sorry an ma ba no ko no so twem me ba say wo furo kwa na refi asem kra kan mimi nim se bianka o ko kan bi intimity sama hat bi so me to se ya na me da me to se ya na me da ena fi se almost have a task my heart ne sa dia san o meta se didi nkomo e kina since e betwa ne ade on ba na ni se na man gas he na wo ye nipa ben a wo ye sama ya na ndi o ye sa na fi areho na too much ena dani come be na so oh that me boy no oh me boy pa unim no so boy no say that me home boy no hey fa u bag ne ko room 3 e tsana wako bia na so ko no ade asa si cross room 3 am say ho a me ko no de be ya meka ena me di me ba ko to no se na yankase ontomu ye oba de mo no se na yankase brebi na msi de no se esa na ade no ba me ye hwe oba we su time sa akwa because that ani nim de obia be ye nti esa na o the pressure man no nti next time se yankase bra memma se be ya enko se yi di watem ne ade nim ka se mati me mu de ne ani ne ka se mati nka se minya sa chance we ya next time nyam kwa na me ka se memra na mo ena de chi ya no papa be 5 ena me frɛ me nyane no am say eno antade na hyɛ no fama me nsima ne no so homeboy no yi ni ntade na hyɛ no de ma me no so na ba ko bi kra yi fi no yi kan am je ne mpaboa na me call guy ba ko so no e friend Jaguar no so o na sound na ba ko so friend Ben on e cameraman DOP enti me ya na me header call mo so na me penipa bi aka dani ho se ne be ya o promo mbe guide o penipa bi aka dani ho se be ya nkese bibi ni a because on nko to me charge mo ba bi nti em ba do so a na me call on so se o dani si min sin ne mama no nti se ne de bia yefi a me kan no so okay boy we good o na me de on so de mama me na Ben so de mama na me ko si ni kama na me hatai nti me si by be 7 on be so move no na me si sa ne ma nyina awie era omka se yemfu afina dani no abeka se me boy nti oye no de bag am se jukura ye ko ha na maje nti oye no mra ka ni mu trafi boy aka hu se dani ni me tinkeze bibi ni a oye sure se dani ni betumi ai ene e ko village o no mu twa na me hwebi no mu twa no me hwebi that day me ntwa bi na me bae na me hu na ni so se no msi yesini na me so okay na me ni agi sade na mpese me witness no ma starting hu ade achiye no mo ko na me ko njade chen ye ba nwumre na me sa agi omta do mo de share that day no na me say si na me ko pe ba bi to de bi kan si we ni ma omo na me si we no na fi no mo ase mo hu so ye good boy that one e obrem one for easy cry enye easy je me kan nyina no ase ewa me ka se me kan awasi ewa enye se me wura mu na me ne mu bisiom ne mana no so me ko fa na easy but the best me ma obi ehun se obra no yeso obo na un determine ya bibia betuma twon ena be bia wo bia na ho brase na de okọ because e du ono se ma me bre me ho ase amomo hu se misua na je menye no ofie kra me ya momo a at least no anka be me sure se nka be ma obi am empemasem intenu a me twa asem tintin so enemu na ye chusu se obi because am me hwe acting na the way me se pe me ho sinimu no na nya acting because me hu se acting no se we on ka ho a ye mfre no but omo eta from ye crew members no cameraman soundman any omo maka no nti me hu se man pe bibia anya de bia me ntumi nko because am be mesua de ena me be sound assistant as me di sound na me personal assistant me pack na niema bibia
and then mua na me di sua de questions sa me busa internet na me ko na me hwɛ ade a nti mene miracle so bi nya ayonkofa bi obepɛ ma asɛm akiri me busa no questions ma wo yi ma no ma me hu sɛ ɔno ka kyerɛ me sɛ wankɔ fam school na ɔda ayɛ nti me hu sɛ na ya can also do it because na me ma dwen sɛ akyi sɛ ɔkɔ fam school ansa na ɔtumi ada ayɛ no so wankɔ fam school I'm so okay nti me ya sound assistant no me the earphone no shema sum every minute na ya twim na me tie de o ka kire o mo set ne so yesi obeyesi na me kura script bi nti pay scene o mo ye no me hwese na o si ma direction say nti ube kwa ha on say ha no ya antro ne sa abatin be say o ye ne scene no so okay this is how o see directing and then kran nyame abo sini ni kura ma ye me tu free me fie me ne me step man na wo me fa de ni ha e na sisi ye se me de me ho akɔbɔ akɔhwifo ko that time na sini nya ade a obi ani gye ho kesesa se de me ho akɔbɔ kɔhwini ni papa kasa ase true na o kan na wo na de wo ye no me se o ko school do akiri na mo se me tra ho no ma emo ame me de matade top and down see because me fam bag e be ka se any akran kwara si wotu na madam for bi to the chem so na me tuba ho se be ya mo kwa metuma ko bi na awurade adom ne nemua afi na me hu no adwuma ne akran na me yese beda eti na me yesa short videos ni bi ye wo fie na me ye na awurade adom se metumi aye na me sister ba ko Canada o ma me chance a friend say Dana Sledge. Eta mbuza say a friend say Dana Sledge amwa. On to kaso person we be twa movie o person ye o produce. Asama mraka ka chen say obra no betima diet. Odika be ye ba ko nya na me ye na no complain na mraka ka say unua no obetima diet tu sini no. Ena nto na talk camera by face. And now I see him fincha ampa love and pain me use Jackie first movie ucha me use Jackie use van and stars it's a chuma simo na me no mko ampa movie no be successful am afi mi am te ho a nse me na metuma yes movie afi na man for start and me next me year no man we na me year all my children 2 movies be nice and can English be nice and Joseph Mensah na baby amisa ana jubo jaka iri bom bom na me say sua editing Masadu because na me pese me hunu bibia about movie my sound meaning camera kakra and am pese me sua editing ne ada makeup nyina me sua bi because na me pese me hu say adwuma na me ye me matiase afi baby am ye editing na ho be ye na mutwa no music video na me ka chen say YouTube friends wo movie wo say the movie sa wonum we na jubo je the movie be kama na so me niska no be twa movie na director na yi kro be na me say o metima aye o wo ye bi na me de ba ko ne kire no so okay ene enye ndai na me pe obi na me night me na ti enyum na me sa de bi kan ho na o ye script no ene e frɛ Jako na e frɛ Fiwi e frɛ Wayosi afi movie no bae no nipa trogu so talking gidi sese nipa trogu so eno so kwa me ne me die me director na o che medicine sa benya problem because me yes na Joseph no nya ready nti na o say de me no me ye go me pese me yere nkofo so metumi aye ena ono nso afina nya beje ho ba skani ho nti editing ni bibia no ma nyiska kwama na me director so ma jiska nga so ton wi a wanti ase ai numero ka se me fa me yin free o the computer ti get back no ho Lydia na man yi drive na wo inam copy move ni nyina ko nyesa yentumi fa ma out na mpa no so ye de ba out na be ji bum na afi na ma so Jones betuma diet ba ni nyana me ko susua de o mo awurade adom afi amanfo hu me we the script bre me we the Jones be so yi madwuma me ade akyen Jako so ni me nya adwuma bi honum na asem no wono because
nkɔmɔ na yɛdi ntintintin nyinaa no aha ɛna keywords nyɛ den ɛwɔ wabɛyɛ adwuma abɛgye din director wɔsɛ ɛgya kɔ si wɔne no nyɛ adwuma bi ano ho nsɛm bɛyɛ dede wɔ Ghana ha bubu gyaa na kyena se wo ne ɛgya kɔ nsɛm kɔfa ntɔkwa nyinaa baeɛ a wiase a so wode kɔ okuma no bɛba mpani ampaa wode kɔ okuma no bae ɛma ɛgya kɔ ɛdin bɛkɔ ɔfam ne ade nyinaa yɛnhwɛ wɔnom no kakra ne mfa nkɔmmɔdie mmerɛ wieɛ onsa kwasi da bia meka sɛ determination ɛma wokɔfa because me sɛ nyame adom na de mekɔ because after SS ɛna me ma de sɛ me yes adwuma wi ɛna based on that menya problem ofie enti me nsa amfa how bi anko fie sɛ see me kɔ ma de na me kɔ yɛ me anfanya successful saba yɛka sɛ kan me mpɛ sa life no wɔ mai me mpɛ bi atie enti asɛm ne bae no me da tell Jaco movie man no me da tell Jaco movies 2 e man no woyɛ so ya me na me yɛ ɛna me yɛ nansu biem third one Jaco antua me ka se bia o tua me ka o ma me tip enti my first I successful no aka Jones wa adwuma we die woyɛ so ya up to now amanfo kra ka se movie no mda so hwɛ na me so se die e Jones se na Awurade adom ye kɔ yɛ nim nti se no de kɔ yɛ no yehu do de mama me no se me wi a say 2 million no say 5 million no say dey am say me yɛ adwuma ni wi a sika se na me eje ɛna ɛjane ne PM ne ka say Jones kɔ yɛ ma adwuma a charge me Jones kɔ yɛ ma adwuma a charge me na ɛja kɔ nso ɛnyɛ obi a me ne ɛwɔ problem because me started me am fa camera me ne me data na me girlfriend me ne no fa camera edi ɛja kɔ achi kutwa na yi concert party because me hu say na ɛja kɔ si kɔ no bedu ebe ntumi concert party bi ebe yɛ de tima no ko that time na me pese me yɛ bibi nti ono ada mase Jones wa ya ade pa nti me ne no de na me say sa problem ntumi mba na say makakura na wetu o de mintua o ka o mintua ka ma yɛ nya dia meti ase kama o ka kire ni ban say Jones ada item adwuma koda item adwuma so bagiska metua ne ka na ebe hwe de besi nje koye wie ye ba ye obi de script bremia no ni pana sa frame say ni sa beka script no na me say de nya ntwa o se Jaco osimi na me ya won ye na me say how are na ya na mo pese mtutu ni pantem na me frɛ Jaco ofun so na me say ja sen na nipa we aka me wo me so me mfa se mu nsie ti be se mu say am pa se wona aka ya na o kan no se me didi me frɛ na me so didi de wa cha 30 minutes no didi awi ti me try se abe 1 hour na me friend say ja ase na me kan ni person fan script mre no ti be se me hu se wona o kan ya ana se wono na de asem hyewa se de be that am person ne adwuma no be adwuma am se jantu na kan se no nye se me person no ye adwuma no be adwuma nti me ana me kan am so wona ma ye obone ana na maka obi aka se maka bibia titia no so nye me hwe ndo ka so nye me hwe no na afi no ase atimani so se me nyawo hwe dia fine na metiase kase me nyawo na so okay na me kase mo ayi bin ka me power che se me nyawo hwe na me nya adwuma dia any problem se adwuma na bo enya no nko a script be 7 we ba was e just won nti afi na ekoso on so that time na just my e kan on na top star Ghana ho chese nanim na chi obi ani top star you can imagine say Jaco time na Jaco jan na so o de hwan na eba na o da ta wa start foforo afi we so ya wo mu ade we so ya mo de kopa na chew na msi nipa ma busa ne se mai ne bone anase bibi ni a on kana mi mpa na chew ba wo se hwe ni ho na so odwuma sem okofo akofo me se akofo na that time hwan na sad na adwuma ko na wo so ayeto ena me trans na me se no me masa adi we e me come in say it's a life challenge back on every situation be our challenge and you wadwen say why successful in life unya challenge da every situation every success be our challenge obe da ite ebodin entonso ne challenge also face enti okan na me masa adi we me that time Awurade adom na me yes sound ne yi no metuma save kakra
and I say me am starting movie because me movie don't me decide ma me nipa me use no what I say and me say me movie na me no that time beautiful and na osisan eja na me bomb modern pay beautiful sika na me boys na that time no me adwuma nyina kasa say me am besim twem movie na say na abeje me no bia kan na me try pro bia sika and me say me location ti beautiful nkwan na yesu star um to mama kan nyina ye omo a oh be play two scenes betray you know me am guys am say oh which my ye yenkoye because na me say me pesa how ni bim na friend papa ti movie title no hete pa ena awurade adum kikikikiki ekutwae ena awurade adum etum beton ye na afi menya capital ya toy na menya capital na me say oh okay ena me am ye ma de say movie no kokuma no twa one scene pe eno na maame me peoba no be say me wale no ye de bo advert ntema ebeye before then na metese koku ye wakra no obefie be konsuo ma oni ade ade ata nsu ni nyanko ma so sa hwe na wo duro hia ye be konsuo ma se enti me yes movie no we no na me yes okay I say me ye challenging movie a abe man ko fo hu say yes movie kwala me ye na me yes me ye moja kawa that time so ma me say wa na me use ma me say wa wo Joseph Mensah movie ba ko enti nani na me nia be no 7 years only first director you see na me na me dey ye my first director enti na ye twa akura bi no ma na kan say na ma me no aduane mai na kan say oba no betumai cause kasa bibire nim enti me diet no aye ena me diet no obe oyeye enti me na me si da bi ma me nyusu and me hear story no in a way once we be him say funu ade de there is spirit behind enti kawa de ahye efunu na yomom si efunu no ekoyiye ena audition butu na tofo na kran skofa say nipa nso ye okot sa kawa ni hia moja tan title moja kawa ye ku try first horror movie I was in Canada nyame nam sa sini su hira m brutal nyame nam sa sini su hira me ankasa m tun say me su wa yosi mesesi edu mesesi na iba ma se wa ma me ena ma me se wa like that time ena nyame nam su na ye nam su o awurade me da ase ena me say a day na yen su bituma because you he omo ana that time omo ye nyina miracle na de omo e bae stars no miracle de omo bae obia ejakua na okase ejakua ya na kase wo ye eyi enipa ne du ba bia wo se no bo wa ye eyi da but see e be hu no de miracle de bae na say na kokuma no nso ayi obia obe me that time no me be me sa pa but no like mininim ena awurade adom be from miracle ho otumi hwe wo from afar wo say we bibi woni mu ntimi ye na mu say guy we betumi aye nti afi obi afrem say me adwuma ma na me try say me fix boy ni to say ono so de ono so wo mu because ono so ni je adwuma ne ho ena afi start here na me say me twa movies ena ya asomafo Roman Sisters Pastor Tay afi na hona epeke ena me yisu kwakuma enu amobi hu say ade wetima ye ntina afia be challenge between oni ajako na host na also gaga ya bas say so onya they say mama say wa ona adna ba kwakuma ona enye gaga yo like I wanted to prove a point say without him no betima ye because say nyame mfa sama say nipa no say o desire say me ntwese ni bi ma ntisini asay ana say bi owo tumi ba Suzy Williams ekwam no be wuye enti ye nya obi a obetumi aye Suzy Williams o dey say enti me decide say no I know say me chance ma because oni o dey directors be brave amom ko pa na chew ma ko pa na chew wi a oni chew say me di 1 day me di 2 days enti me sabe hu sa ne ma na me say no e movie obi sika ne akogye di twesi ni no o be ka so be di 1 day na say na wo no make mu name no eduma na nye ye be ka director na nye ni ye so me mfa sa bed ni mu metu me ho so but me build me empa me who say hanon so me bo ho no ma be and I'm started with action movies action near ma like
yentan yen Ghana movies because meaning say yeka say senior edu tem bi na aba say wo Ghana ha movie as action kakra wo mu wona de ba Ghana ha first say kuma say movie say de wona de ba eno de me try say me ye bibia because me village champion me de kokuma enu ona na village champion no me bo me ameka ahwe nyina because am pese ye bibia me pese me ne ye be mo fun kakra e ma kwaku twega tu obi mu ese ni nyina me try pay editor pay that time nema ye nye no ntafi no amanfo ni abeji kwaku eno ma di kwaku no me join ne say ye ka say ma me nye no true e ho no so me so atwa me kie nti obi a ukofeja kwa price no osuro obeto CD na the same price na abeji ofa kwaku menu e beto say de ye tukwa agya ko de na so e ba be kwaku menu diet nti e fe ma no onfa ne nko oni nim ni control nti ho no so de kwaku we rada dum e be boa me papa e ma mi so benya adwuma sa exam na so je say enam so ma nipa bibri enam ba de me mpaya me bonde bia anse rade se nipa no be star ma ne mfa me nsem. The true that nti the double bro ya double nipa bibri papa kumasi me am true no papa kumasi din papa kumasi wona de ma mam de true no ye go twa movie o oboasi ena akromfo no ko wiade anom de abre no ne fumia ko wiade anom de abre no de ato na ne ge be fai ena yeso mo beji ade no ntumi medada wona so mo gan se menyo so ye papa kumasi o awo de kumasi adwene be bi tie wo de adna ko se wonu zi akowia ye ntumi ko report o ntia ne o ye sa na se echiedwa no wafa ene be ka ho enti me wo ha enipa ndoso enti en hwa de bi wa ha omoba starting from mama se wani kokumen wana de ba first wana would ni twa first movie esewa ene sa koku eba sana koku be hit eja sewa o sana sewa lu sha o wana untumi nye uru bi ametu ni sewa ye enti na ye nkwala ru na wo se o de ne ye enti ato aso no ya dabu mu nyina ba fefem bi papa kumase me ka se movie ba ko Ghetto Hero na de papa kumase mu ni nemu me de sunsun o sam se me ye de ti enti mo se sunsun mu twa ibi sunsun mu twa ibi na o ye conform se boy we o you good o na ko introduce my miracle na miracle status we use no enti no mo friend me ba no nene mo nene ni fumuya na me pe sa action ti nene fumuya mu ina so na de ombai nene fumuya chapilolo boya otikoko so nana the one otumfo nana Wastimo na me ne nya no so be bia me so editing no so ye computer na kan so betima ye because me hwe de o si kasa ne na me say obetima you om kwaro mo so mo ntumi nye na me ka so ntumi nya na ma challenge wo no waye na afia be ye ode enti om nya mo do so nje say erade nam ase om do so ase mebusem wo ye yi mebusem efiri o won say ye wo nipa no edo so ena o ko bobi no aje bia but the over board no ma wo amba sisi mebusem e ka ho wona man di mebusem am the man ni etwa movie wo contancy ena na bible no nim bible no enti oye no na me say ase mebusem o nim ho pa ade na onyu su mebusem na asudin na ayi bia on kotum fo mebusem onum because ebe say ade onkwan bo musem enti because be am for kra busa no say ade o mebusem onkwan no wasua na because anya sa na de frefra ye hu brand no enti efru am gan say efi ne ko onyu su mebusem no asenedin na quotation be on see true say movie bo be bia no at least ati ne die kura na on be quotation be support en na chese metie oye pa dia sa mentality no binya se may quotation I know there be Ghana Jesus our training at the admin na on the side ni na a man on feeding with that information akosi me pese me ko bebre on say miracle can sembi na edu ba bi no there's a lot of stars sorry to miracle like no do watete wo mo no afi no mu no bebre mu no minti mebudi wa ha but the be hu ya ne say
Omo respect papa ni bia no mo ntumi anuru the highest level ani pa no so oduru obo ni din ayi ni no but ontumi nkoti say de bia ntumi say bia se ne stars we aduru omo mu bunu no omo kɔ obi te say Nana Mama Brown konfa papa ni ni agro me meti wo say me fa papa ni ni agro Milabrobe mfa papa ni ni agro chese ni omo me hwe afi mi hu se omo ye madwen se omo bu papa no they are going far the oil na bien say ma benya fame no enti say no the obeka bia no minsu mintie no ho ana nipa ni dum enti ameka sa na ye say me bese me krem me busem ase me na me de ne bai because he doesn't accept that in fact no abusuafo yeguso a ye bon komo na enkomo no we part 1 ye di besia nsem na eboboba sasa Director Jones kadia because me minim say ne set so that time mebu eba no ye PA production assistant na kakran me kai say because of mebunti no on stars bi kura benya issue yamfa yankomodi ni ensia part 2 beba bonsem so da say oje bra ohwe media nana akosi jaba subscribe to channel no na part 2 ni ba wenye bi ahwe medase